kana gutigirira ati bururi wa Kenya ni wakorwo kihanda na gutigirira ati akenya ni makorwo makiamukira motungata matiganite na njira iria yagiriire. Ruto akiaria kanitha-ini wa Delivarance mwena wa Langata guuku ni mucii munene wa Kenya Nairobi ni onekaniite kuga ati sekta ya ugima mwiri oro hamwe na githomo ni imwe cia sekta iria ekirire na njira nene guku akiranira ati thirikali yake ndikunoga gutigirira ati maundu maya mothe na makilia maria eranire kuri akenya ni makorwo makihinga. Gukiri uguo president ni ataririe ati tabarira ya waki wa nyumba cia raithi itanyite gutigirira ati nyumba 200,000 nicio cia kuregia kwa guku bururi kwa kahinda karia gukorwo wathanini. Ni igongona-inĩ rĩa mitha kanitha-inĩ wa Delivarance mwena wa Langata mucii munene wa Kenya Nairobi rĩrĩa rĩgũkinyĩtio ni President William Ruto. Gukirwo President Ruto ni ataririe makinya maria bururi ukinyukiiteie akiuga no gwa kahinda kanini na nenyitĩtie mũthiori gutigirira ati ni ahurana na ng'aragu kaimana guku bururi-inĩ. Kawa na mpango ya kusambaza mbolea ambayo ilikuwa imepandishwa bei juu, tukateremsha bei kama serikali. Wakulima wakawa ni watu wa bidii. Leo tuko na chakula ajabu mashambani kwetu na tunamshukuru Mungu. Tatizo ya njaa tunataka tuiondoe kabisa katika taifa letu la Kenya. Na ciĩgiĩ githomo, President Ruto ni ateteire mũtaratara mwerũ wa mathomo akiuga ni mũbango gũteithĩrĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ waiganania Kenya othe. Sababu mwaka huu tumeajiri walimu 56,000 kusomesha watoto wetu. First time. Tumeweka pesa nyingi kwa masomo ya TVET, masomo ya university. Tumebadilisha mfumo, badala ya kutuma pesa kwa university waende waamue watafanyia nini. Tumebadilisha sasa kila mwanafunzi tunampatia scholarship ndio tujue ameenda kusoma. Oho ni ataririe ati mũbango wa waki wa nyũmba ni ũthiĩte na mbere Weega akiuga ati arĩ na muoroto wa gwaka nyũmba 200,000 guothe bururi-inĩ. Hapo tunajenga nyumba 15,000 na mpango yetu ni kuwa na vijana 4,000 hapo Mukuru peke yake wanaofanya kazi. Hapa Langata hapa tuko na another construction project. Delay kidogo inaendelea lakini tunataka sasa kuiongezea kasi. Yetu ni kuhakikisha tunajenga nyumba 200,000 Kenya mzima. Rendekithia rĩrĩ nĩ rĩonekanire kũnyitwo mbaru nĩ mũmbunge wa Embakasi ya Rũgongo agĩtarĩria ati we also appreciate that we have housing which is also absorbing most of our youth, but let me also report to you that this program is not everywhere, and maybe those other zones that does not have that program, we do also seek your intervention to see how this young generation also can also be able to get their boka. Munene wake gavana wa kaunti ya Nairobi Arthur Johnson Sakaja ni arutite mukana kuri turia nime akiuga nduku ciao ni ndariko na ati aingĩ ni aria metahire migunda iria ego ni gukorwo gitafanĩrio tabarĩra itiganiite cia thirikali na makilia ya county. Place in Embakasi, Excellency, as I finish, imagine inside our hospital yetu ya Tasia, somebody has built apartments in our hospital land. What we've agreed to do, fenced it, and we've told him thank you for your kind donation of wards. Those apartments unabadilisha ikuwe wards na ikuwe nyumba ya manases, you know, that they can use because you can't do that. Another one is claiming land in and the administration block. We keep doing that. Adui Mutongoria TV ria onekaniite wa Duati. Kĩũria nĩ hĩndĩ ĩrĩa nyũmba icio cia Weega kuona makilia kwa mũgũnda-inĩ wa thirikali